na basoda wanajirudilia, wanajikimbilia. Jamaa karatiti zinarudia kabisa. Ni matata. Basoda wanarudia hao. Sasa she tutafaa nini? Tutafaa nini? Huku mingi ni matata kabisa. Vraiment najikimbilia sasa she population nije. Mungu tusaidie vraiment. Nkuko rero dukomeje kubibasezeranya ni update zose zigaruka kuri iyi ntambara dukomeje kugenda tuzibagerezaho ku gihe. Kuri ubu ngubu rero amakuru yihutirwa agezweho nuko M23 imaze gufunga bidasubirwaho. Ibi ntabwo bisubirwaho kubera ko nitangazo rimaze kujya hanze, uraribona neza rwose aho imbere yawe bamaze gufunga ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Byifashe bite rero, byagenze bite kuva mu gitondo imirwano yazindutse mu mujyi wa Goma noneho rwagati? Niyo makuru ngiye kuba nkugezaho muri ni munyemerere turebere hamwe izi updates zirakomeye cyane. Nitangazo rimaze guturuka mu barwanyi ba M23, ntabwo ari ibyo gusa ahubwo turaza no kureba uko imirwano yifashe noneho ni imirwano iri kubera rwagati mu mujyi wa Goma. Amakuru ahari rero na yuko abarwanyi ba M23 mu buryo budasubirwaho bamaze gufunga ikibuga cy'indege cya Goma. Biragaragara neza mu itangazo bamaze gushyira hanze, bagize bati bitewe rero n'ubwicanyi ndetse n'ibikorwa bigayitse bikomeje kugenda bibera muri uyu mujyi wa Goma mu buryo budasubirwaho, turamenyesha abaturage ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kimaze gufungwa. Bati ikirere cya Goma kuri ubu ngubu kirafunzwe, niko batangiye bagira. Ati kubera rero ihuriro ry'ingabo za leta barimo kwifashisha amabombe bayarasa mu basivile b'inzirakarengane, duhisemo kuba dufunze icyo kirere. AFC M23 kandi irongera guhamagarira abasirikare b'amahanga barimo kugaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane aha bahatinze abasirikare b'u Burundi. Hari abasirikare ba SAMIDRC ubwo bavugaga abasadeke, ntabwo ari abo gusa bagarutseho, birumvikana ko banagarutse ku baroni nabo babagarutseho. Hanyuma rero bongera no kugaruka kuri private military companies, no kuvuga ko abangaba ni nk'abacancuro, niko twabyita, aba ni abacancuro. Nabo babagarutseho ko immediately ako kanya bagomba guhita bahagarika gukomeza kwica abaturage b'inzirakarengane, ikindi kandi bakava no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nitangazo risohowe aka kanya kubera ko nta n'iminota 2 irashira rwose risohotse, ryanashyizweho umukono na Lawrence Kanyuka uvugira uyu mutwe kuri 26 Mutarama 2025. Mu yandi makuru rero komeye cyane yuko mu mujyi wa Goma noneho imirwano niho iri kubera, reka nayo tuyagarukeho twihuse cyane kandi tugana ku musozo. Muri iki gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 26 Mutarama 2025, abarwanyi b'umutwe wa M23 nabo bamaze kugera mu duce tumwe na tumwe noneho tw'umujyi wa Goma, ndetse ikaba iri mu birometero bike cyane n'ikibuga cy'indege cya Goma. Amakuru yakomeje kugenda tugeraho kuva mu gitondo na yuko none ahubwo imirwano yaberaga neza mu nkengero z'iki kibuga, abatuye umujyi wa Goma biyumviraga neza ayo masasu bakomeje kugenda bitubwira. Umwe rero mu barwanyi ba Wazalendo yagize ati muri iki gitondo twagabweho igitero, umwanzi yashakaga kurenga yerekeza kuri tamino ya 13 hano ku mupaka n'u Rwanda. Imirwano irakomeje. Ibi rero bikaba byavuzwe n'umwe mu bagize itsinda rya Wazalendo UFDPC Nyiragongo. Nta yandi makuru arambuye yigeze atangaza. Ni mu gihe rero n'ubundi turimo kukugezaho iyi nkuru, no kuvuga muri aka kanya n'ubundi imirwano ikomeje gukomeza neza imbere mu mujyi rwagati wa Goma. Urusaku rw'intwaro ziremereye zoroheje rumvikana mu mujyi wa Goma no mu nkengero zaho. Ni mu gihe abantu uruvunga nzoka noneho barimo guhungira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Si ibyo gusa ahubwo amakuru atugeraho aremeza ko abantu barimo kuva mu duce dutandukanye two muri teritwari ya Nyiragongo ibarizwamo n'uyu mujyi wa Goma, cyane cyane ariko ngo muri Kanyarucinya, Bushagara, Buvira, harimo n'abaturage bamwe na bamwe mu midugudu ya Bushwaga, Buhombo, Kirehu, Murambi, berekeza rero bose mu mujyi rwagati wa Rubavu. Nuko rero byifashe, mukomeze mubane natwe, turakomeza kugenda tubagerezaho